Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al awwalu falaysa qablahu syai' wal akhiru falaysa fawqahu syai' falaysa ba'dahu syai' waz zahiru falaysa fawqahu syai' wal batin falaysa dunahu syai'. Al azalil qadimil ladzi lam yazal mawjudan bi sifatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Tiada henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih menitipkan iman ke dalam dada-dada kita. Engkau fi Allah taala na finrengi ki ya senge tappe bendenge taniyah nakarana tappe majapun lesan ni asiruntuk-runtukan. Hilanglah silaturahim. Seandainya bukan karena iman, kira-kira de nama kanja yang kalinga caramai. Karena yang membedakan itu tentang iman. Biasa kita tahu ye matoro mengaji, ye matoro na baca lagu-laguna iya buah, tapi angka nangka makasih yang kalinga, angka to nangka dena makasih yang kalinga. Apa yang membedakan iman kita pada saat itu? Narekodega gatape lebih makanja yang kalinga atau makelonge daripada ya tu macaramai. Itu persoalan iman. Makanya ya sange tepe agaga masoli, tania agaga ibalu, tania tu agaga yak beriak. Seandainya iman itu diperjualbelikan, denaga galisek nama sigi itu kasih hasil. Nalamanang itu sudi. Inna Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Seandainya taniah nakarana tepe na tuju ki pacoba bansana yewe. Pacoba nasabak amatengan, maka lendak-lendera tahu nasabak denul lempawe ya sange pacoba. Kenapa kita masih bisa bertahan hanya sebatas menangis, hanya sebatas mengenang yang lalu, dan sebab engkau tepuk lewa-lewaiki. Makanya tiada henti-hentinya roh Andre Guru tanah guru ki ya sengi ada alhamdulillah. Sudah seorang lebih ki, dan dia teman-teman lebih ki yang kira dia masih Allah Ta'ala. Takziah, ceramah, tausiah. Ya kumakari tahu takziah biasa identik dengan ceramah. To melo lo takziah. Tapi mapahat tahu makada melo kimeng kalinga ceramah. Padahal takziah itu bahasa Arab, berasal dari kata a'azza yang artinya memuliakan. Mapaka lebih. Hingga melo ifaka lebih alena almarhum taulauta. Ifaka lebih ina sabak iram pedecenna. Ipaka lebih ida sabak ibicara sininna amala-amalatna fangkau gantonganna. Makanya kehadiran kita di sini bukan hanya sekedar bertemu, bercengkerama, silaturahim kemudian pulang deh. Minimal kode na iseng ide cenna almarhum. Na sabak to boleh-boleh ki. Paling tidak ada doa yang kita bawa. Yello doangan ni alena almarhum. Engkau tahu paham ni maka ada takziah itu menghibur. Dan karena salah paham nih, maka biasanya takziah menghibur. Mau pilih ceramah, na sampai ya rumah cema pak dicawa. Macawa mana tahu terlibu na bola. Tanya maka ada menghibur. Nulle kapang yang mengatakan takziah itu menghibur, nasabak maka ada kita hak tetangga kepada tetangganya. Ketika terkena musibah
ang takziyahu duang ngimpaway TV na imagi nasaba materi, imagi nasaba tenaga, imagi nasaba ininnawan na. Ang kakihada rin makwe marwanyi tataw mega taw madappo nga sihulu maringang ipedad din na keluarga na maringang ipedad din na wijawijan na yan aro yasan iduang ngimpaway TV na nasaba pinad din. Dena yun le bicara de jenda nasaba dena isang sejarah hidupnya paling tidak doakan. Yan na ito napasag ki agamata ketika engkau hadir melayat narekode mulai mak bicara nasaba ada madeceng amat koki aja na mega ibicara paling tidak ada adab ketika datang melayat. Satu maka deli andre gurut atau pandai aja lalo musalaiwi bolana lapot komate sagadinda mutujui rupa wujuna melihat mayatnya karena di situ akan jadi pelajaran. Dena yung lemita wujuna nasaba mega tahu paling tidak ketemu dengan keluarganya. Jadi yang kade na bicara ki nasaba ada madeceng engkau tahu lo kemalayat lah itu na curi tudan ni biasa maka dia nabi takafa bil mauti wa iza cukuplah kematian itu sebagai nasihat ala kifangaja akro ko tama ni korwin kasi almarhum ni iduko ni kacima putih ala kipangaja aja to siya ro lo kamalayat din na malayat jo kami makalaga lolo waju datu ikarwaga na curita na sawi kadikan din ni horden manag horden na tawing saray kapabil mau tiwaiza cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Makanya kalau orang melayat itu di hari pertama aga napasuko na gulay uwam itu kotanya merino gola-gola aga betul kan anda itu gola-gola bagian itu di mana naik iro pas sampai bicara bapak ibu ke narekomelo ko mak bicara bicara ki nasaba ada macam ni itu gola-gola tu napasuko we werino napasuko we narekomelo ki mak bicara ki yewat dinge mapasaw ini nawa kehadiran kita mencaji patawa sara ini nawa ternyata si ini lo kamite curita na paifalele tapi mohon maaf mana ki aguru ko sila suruh malabiki dan dia teman-teman malabiki yang kira di masih ada selanjutnya tentu semua kita yang hadir ini termasuk alena almarhum pura ipunawanawa icita-cita melok mana ki salama ang kagag ko'y hadir melok majilakan melok mana ki salama asalamakannya asandangannya pura ni najalokan lalan na pumalatana sinin na winro rifancajin na pumalatala ang kamanang ni si jajiang si bawa lalang asandangan na si jajiang si bawa lalang asalamakan na olo-olo biasa karumana contoh balewe ijalo ni ko pumalatana bale onramu manyabang ako ko wayi nangenangi ilalan na wayi manuk-manuk ijalo kato ni lalang asandangan na manuk-manuk onramu manyabang ako ko angingi mupasilele angisid bata-bata sidi si bawa aju kajulay narikong ka manuk-manuk kaita-ita tong matindro nyama panyawana bale nangit ko lalan na wayi tapamelo to curuk palukoro manuk-manuk bansa na pasti lolongan Isus sa tambaka-maka. Nareko ang kabali, ijalokan nilalan na kupungalatala, maka na onro mo manyamak ko wayeng nangi. Nareko ang kabali, tapamelo, lupa sa lay wayeng, menre ko punta nangi. Bali bansa na pasti lolongan Isus sa tambaka-maka. Kutoro ini rupa tahu puratoni ijalokan lalang asalamakat, lalang asandangat na, ad-dinul Islam. Agama asal lagangi. Persoalannya kemudian mega tahu mapikiri melok salama, mega tahu mapikiri melok masana. Bagaimana caranya saya bisa hidup sukses? Tapi tanya lalana asalama kenginola. Salana sang alena, tapi tanya lalana salenge naula. Maga lalana salenge na caki macurita sana. Salenge na caki cerita jana tahu.
Salangin na caki pasilele bicara. Tadang pega kamaraja. Pang kami toje tu. Yang mana majaman nyawana ko alina pasilatungi bicara. Tahu yang kata boleh dali na kami mani ko terasi mata aja. Akan atung kayano. Kepo. Nenek-nenek ni kepo mo. Tersadar ya leta. Dito ga itu atau mancaji pak duka kampung ni. Pang kami toje iya nang kasi makarakar, ang kasi ko pengadilan, ang kasi asan na mendre. Ang kana sangketa ko tanyale na sabi alena tersangka. Makanya itu tol yolota baja sangadi ang kapapeto to mo masumi tatajang na finrenga ko nyawa ko ngalatana agurui manyawai nanti aguru to itu. Maka ega tau macam manyawa tapi denis sang itu. Ega yang semacam manyawa denis sang itu. Alena yewa mak bali balu na mamagalo majamana balu taidi. Yewa mak bali galu tuli macika bibita mo na galu. Palo na luangya nunda. Yewa si dape bola tungka tau ki mapangewas salawat tu pabo si mapangewas ki gara-gara solonga. Kamato tempat sampah na baru na ko pasilita tuli na taro. Basana ye manca bawa mi manyawa denis sang itu. Makanya pesan itu teman-teman aguru manjawa aguru itu sila lebih dan ya teman-teman lebih yang kiri masih ada tanah. Makanya ya guru mulai lalan na asal bagengi aku na canggih agama ta aja na ijama ya aku na suruh agama ta ya na ya katyangi aja na isapa aja malay Pak Mega tau sibuk ngurus urusan datawe di semana urusan datawe tapi urusannya sendiri jadi pesan dari seorang guru besar namanya Said Nursi Baiduz Zaman, pandanglah ke dalam dirimu sedalam-dalamnya, pandanglah keluar sekejap saja. Narik ko melok ko mitay balibolamu, melok ko sarili si kampungmu, cinampet na. Tapi pandanglah ke dalam dirimu sedalam-dalamnya. Atita itanga kami nang manilalan, maka daaga si rosalaku Yesus. Sampajang agar usalay Yesus. Mag-aaga mo tu hubunganku si bawa pengalatan. Pandanglah ke dalam dirimu sedalam-dalamnya. Jiwa persoalannya kemudian aku yang ketandini tak ya roh HP 1001 macam balita yang malaman. Lempo iko singkang kebakaran di Makassar. Gempa bumi kolu lakainya jamba-jamba di sana. Pak sibuk nih roh. Mohon maaf, tadang poin kamar haji. Pandanglah ke dalam dirimu sedalam-dalam. Aga nasang fongalatala rilalanda kurang melebihi. Jadi ketika orang itu di hari kiamat dihadatangkan orang itu satu persatu hingga bisa lama kor ilaman atallahu di qalbis salim, kecuali orang-orang yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, selamat dari dosa, selamat dari prasangka. Dena wading itu rusi ro nawanawai prasangka. Makanya napasak itu ada guru atau pandrita ya. Baja sangadit na tujuh ko pancoba ajak mo na maladek ki masa sekali nasabak ya tu pancoba angka na tentuan na angka na papitotol. Jadi takdir itu sudah ada semua mulai sebelum kita lahir sampai mati angka na yaro papitotona de gagawin duri pancajinda ko ngalatala ifancaji sangadinda angka papitotol. Makanya Andre guru tak ajak nama ladak musasekan ale gau mapuran laloi nasaba engka na tentuan na pulari sesarajan na pengalatala ajak to nama ladak munawanawai gau mangoloi nasaba iya tu gau mangoloi belatan tumuratin aga yasan nawa-nawa salah satu kendaraan iblis yang paling cepat. Tidak ada yang membuat orang menangis na tutura patung katungkana ko tomatuan na sangadinda nawa-nawana. Iya silada tungkai, iya silada pasai, iya silada isai. Nawa-nawa mana mumpul? Agan olah letero iblis. Artinya ketika angan-angan itu muncul, prasangka itu muncul,
maka secara otomatis tidak secara langsung itolak ipapetoto na pamalatana. Di na itarimay tentuan na puwangi. Nagcakit itu nabita madana-dana. Silakan Anda menangis, terimoki. Nabita terima itu na mati anak na yasang Ibrahim. Tapi nagcakit nabita katutututu kapapau. Magi na sabay yato katututu kapapau. Di na sa tingi alina nasakaran ipapetoto na pamalatana. Na samantari ang totoo yung kamana na nataro kung alatahan. Jadi totoo duan rupa. Ang kaya totoo wad di mapindra, ang katodi na wad di mapindra. 3 kali ditetapkan. Ketika berada di alam arwah, sudah ada takdir di situ. Namanya takdir arsyiyah. Di alam rahim ibu, katoo na totoo ko. Namanya takdir rahiminya. Masahuro yung kalingero kumanta siya tayo, nabahas ito. Toto nasaba ajalum. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Jadi itu na malambak mati tahu berapa banyak percobaan bunuh diri. Lo nagattung ali na pa deno lempawa indra. Si sana nagattung ali na degan na sa 15 man iruntu ko pinena. Magtaru yala na pilari alo ka rumah sakit. Si minggu irawa ko rumah sakit de na jaji mati man sa bawang. Nasa bairo matingan ito totoo pa. Jodoh ditetapkan di dalam rahim. Dito to na malamabot kita uli mapay. Maka ika kalolo ilalian, ika lo tangke. Ika duwi na. Lebih biega na darah sa rumah tanda mata jo, ika masuro. Masulingad. Bahkan kakasiwenye nakati ni mga bibi na di pagatupo ba di cengat din na. Aga na igaw kang maka na bali bulanan jo kamasan ruang. Talo jo maya san ruang ichame ko san ruang. Di na tarala bulo kami. Muni mana manu fara ko sa isang de bulana, bali bulana mi tarala. Ali na yamani na tarala mo ni mani sarra. Jadi di na malambabot kita totoo pa. Kemudian ada takdir di alam syahada. Timun riro ketika pada malam nisfu Sya'ban isuro ki madoja pamigay fa kasibiyata pamigay fa dongata. Kenapa ada takdir di situ? Engkau pa petotono pengalatala na paturo. Magkano na bita benenge muitay malengka makaturo-turungan po lagi na pano linodega kami sa mula juga. Onrega na malengka untuk agero melok na chata ito to na tawis itaw manguloy 1 tahun ke depan. Sampai pada malam nisfu Sya'ban berikutnya. Jadi kami man natuto si karo. Jadi dito na wati malada ipo na wanawa makwe si tong manguloy 2 taong manguloy 3 taong manguloy. Terlalu sombong manusia Bapak Ibu. Ketika kita berangan-angan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Sementara matang na soy baja balatan tu iratena. Digaja minat ta irat tu dak kita mo matang na sebaja hi. Biasa ibu nawa-nawa bagaimana caranya hidup sukses, bagaimana caranya hidup bahagia. Ya kuburan ni ro upasikola anakku matandre banyaman ni ro nyawaku bandi makasih-kasih jaman. Ya mo mega poli masikola sa liwang kili so lena mi apo nga mongko sa ugis. Ya bawa din andre ungko so kumatindroy salpasan di ungko so maniha. Alihin na mituli ungko so. Biasa to ibu nawa-nawa. Magkada ako gura ni upa batatawan ako. Manyaman ni ron nyawa ko, malappo na. Iya mo may kapura na pabot nga nagalina si Pungon Rangap po. Makanya kita ini hidup dalam ketidakjelasan. Kemana kiturian itu mandasai. Tuwa kirian itu mandasai. Ya rumah nguloy rahasia anu pengalatan. Makanya cita-cita kita bukan hanya sekedar bagaimana hidup sukses. Pekogi caranya to mandawa-nawa bagaimana caranya mati sukses. Ang kaganang kay kunawa-nawa yero pekogi caranya namanya mga matingan. Ang kaganang kay pikiriki pekogi caranya mati ka dito malada man rasa-rasa dito na malada uparepo tawin. Bagaimana caranya mati sukses? Pekogi caranya yero di dalam diri manusia itu ada 2. Engka watakale kasara, engka watakale halusu. Watakale kasara asan na tubuh. Nadega ka pasibu ki kulilo he. Mapalong nga sawani.
Pacane pa kita mapikiri sa ngadinna watak kali kasara. Mapalok ya sawanin supaya manyamang Andre. Aga yun watak kali kasara. Sapaki kuliah mega-ega supaya makasikas ito wajuni tatawi ipaki. Watak kali kasara. Tapi tapahan ni. Yatu watak kali kasara gang kami kuburu melok buruk mancaji tanah. Tapi yang berjalan sampai di alam barzah itu namanya ruh. Watak kali halusu. Engkau ganang kay fikiri pandai iro watak kali halusu. Na din andre ongkos iro andre na iro watak kali halusu Masih kiri dia na mandre ongkos. Mas sempajang dia na mega ongkos. Sementara kita disibukkan dengan apa yang dilihat oleh mata. Bahkan siaga egana tadang pengakai. Apalagi di Tobone. Katulah saatay di Tobone. Mega tahu na susay alena untuk nyamangi pakitan na tahu biasa kimita na susay alena supaya menyamangi pakitan na ta ngite tahu macicila pa pada parabola tak dua padahal nindrang pak nindrang icici ya ye untuk anger supaya menyamangi kita ku tahu pa yesir tak vitalago maka kalau baca Cina na fakit aku lo tu dayo lo ko barugay na ko tatongin mala nan ridi sa kita sila pakum manda desa tega tu pamula tama cicingnya kan andre kan magi nasusay alena supaya manyamangi fakitan na tahu melotoy pada na dena tu pada kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahagiro nabi ta ilanti menjadi Habibullah kekasih Allah. Tufan tatak na lolongan ni makadayaro nabi tak macat tarimay totona. Rasulullah masih anak-anak disuruh makampi bembe, dia na protes nabi makampi bembe. Kalolo isuruh jo ke mabalu mancaji fadangkan, dia na protes. Yakai mancaji nabi, dia na protes na tarima badece totona. Sampai hari ini dia nagkagayang kalinga sejarah engka Nabi, mapamula Nabi Adam lato Nabi Muhammad, mengundurkan diri. Maprotes ko kung di kahaga. Magi macat dari may tutuna. Sehingga mendapatkan gelar Habibullah. Ako na pitutori ki ko ngalatala malak kay balu, aja na tachili lakay na tawiro anggota dewangi. Na pitutori ki ko ngalatala malak kay galu, aja na ichili iro lakay na tawi padangkanya. Magi karena Allah memberikan takdir itu maka dia narwading ipaki marape ko alena kaman na nabereki laki anggota dewan nama cueki mabela ko pongi maka de maga pala ihano anggota dewan laki na sa bayaro yano wading inapaki laki na marape ko pongi. Jadi apa yang menjadi fasilitas di dalam diri kita, Allah menitipkan kita harta, Allah menitipkan anak. Dena melo ya punani, tapi melo ifake una pekogi carana na tumarape ko puangi. Narekodena yung lepaki marape ko puangi, yan na to na mega pakutanana yato agagay. Pole vege, waku yenangi lo ketiga. Tapi selama ipake untuk mendekatkan diri kepada Allah, dena mega pakutanana ko pupo. Sila-sila malabiki, nanya teman-teman malabiki yang kaya yang masih rin pangalatana. Dari bakwana na rito, teman-teman kiyamana. Kita kembali, belajarlah berpikir bagaimana caranya mati sukses. Tiga tanran atau mati sukses. Mega hadir matazia. Maka rena bita, salah satu tanda orang yang husnul khotimah, mega hadir riwat tua mati ganda. Engkau akan melihat ada di antara mereka seseorang yang tidak engkau kenal. Nigayro. Maka reguruta ketika ada orang baik yang husnul khotimah yang meninggal pasti lebih 40 toko tuh. Kenapa? Karena orang yang berdoa dari 40 orang maka Allah akan menitipkan seorang wali di antara mereka menjadi asbab diterimanya doa itu. Jadi dia gagal pada doa ngitolak. Makanya pengeluta Imam Syafi'i ya pada sangin maju matawi dari konarate 40 tahun. Bagi ada kesempurnaan. Nabi Musa diperintahkan puasa oleh Allah 30 hari. Sisanda melok letu yang 30 maka ni kung alatana tambay bisa 10 so haganda 40.
Kenapa? Karena ada nilai kesempurnaan. Tomatuaki ya mana? Ketika berada di angka 40, itu angka kematangan. Maga-maga keadaan tak di umur 40, akuan itu mantaru-taru. Aku angka tahu umur 35, letu 40 tahun. Nak magalak mak beli, na 40 letu nenek-nenek mak beli itu. Nah jadi. Itu angka kematangan. Jadi acok tak mapamula kima bilang itu di angka 40. Selesai melebiki, nanti teman-teman lebiki yang kewil yang masih ribu alatan. Makanya 35 sampai 40 koni rombonro tahu berjuang mati-matian untuk memperbaiki takdir. Takdir apa yang kita cari? Takdir yang bisa berubah. Takdir yang ada di alam syahadah. Takdir yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Cuma kalau makareni ajalenge, jodohe, papedalle, nasib seseorang. Makareta we wadi kay pinra wa ajalan. Ye wadinge yakuragan umuru ajalannya dia gaga akuragan. Umur wadi yakuragan, memperbanyak silaturahmi, memperbanyak panjang umur, memperbanyak sedekah, pelampe umur. Aga batungana yasange umuru angka onrona, angka watuna, angka jumlana. Si tahun, 2 tahun, 3 tahun, angka bilangan. 2025, 2026 angka watuna. Ya umur tapi ko ajalan de gaga watuna, de nakada tanggaban di tapangkay. De gaga watuna. De to gaga onrona, namo ko tangana tasi ko tangana sa loe ko ranjang. Ako boleh tidak terikat ruang dan waktu. Jadi aku ragangan na umur. Tapi aku ajalan de gaga aku ragangan. Selesai melebiki, dan dia teman-teman lebiki yang jari masih ada tanah yang terakhir. Kemana kita terakhir pacapuran itu, macaka-caka atau di fakita. Pamega di kita cakarudu, cakarudu nih bu, cakarudu nih. Dia tahu kata cau, dia tahu kata cau tudang mau kipa yang alis. Yang terakhir, Alena rotomatuaki, Fangaji Hasan binti Fangaji Hamad. Pak kita mata maka dah mati, tapi hakikinna dia dah mati. Matewe roon nangero watakalin, tapi ruh itu dia gaga matena. Nafahtu fihi min ruhihi wa nufikha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kami meniupkan ruh. Artinya kami meniupkan ruh, ya roh nyawa ang kami mana na ipalele, berarti dia gagamatena. Makanya itulah yang akan berjalan sampai alam barzah. Ya toro matu ipatokong, tapi watak kali yang linga bedak masoli, yang linga skincare matu berufang, MS Glow, MSC, kamanan, tega ni ro racitangi, atau racikan na ro online. Biasa ko na pakai yaro maputi mana ita pala yolo tapi cek ko na magulong ba to kato yun letawan ni letoso kawan ni karimanam koso karimsiya wa pala to tiya pabede ko makunrito yaro yang lingar ro ong kosok masoli yan aro matu melo uru mancajitana. Jadi pak kita mata itu makada mate makada itu matuat taryolo yasang nyawa sibungan na tuwo de gaga matena. Sibungan na malenggarang din ang kanatakalupa. Sibungan na malolo din ang kanamachua. Jadi yaro machua watakale ni. Biasa yang kalinga bicara makada matanre patujung de gaga pakuling. Matanre patujung nasabak yaro patujung ko nyawa monro. De gaga pakuling nasabak pakuling kiku watakale. Na pede imachua iya tu watakale pede ile sangi pakuling na tacede. Ako malolo kito 5,000 sanggara pala. Ako maconi na pangingi manimama sa sibu ni mabarung. May tangi na waruna na capana. Magi na sa bayro watak kalina, di gagapag kulen na. Matandre patujung di gagapag kulen. Jadi biasa kiro mita tomatua. Yero tomaturo emungan ni makaribu canggoreng olina. Ako tatong mapichan ni utuna.
Tapi biasa ko irampengan ni janda, maka dari janda si anu. Puta pernah lebih umur na. Aro, pangaji rasida na po gani macawa. Nalak kalat. Magi na lebih umur na. Nasaba iro dendrero na lebih umur na. Nasaba 47 na matandre. Magi na matandre 47 na. Bako macurita na curita naman ni kasi. Panapisiolog ka to na puso ni. Magi na matandre 47 na nasaba iro Jawa na tuli malolo. Denang ka naman cuya to Jawa. Makanya yenoro Jawa para lu tuli ipandre. Yenaro Jawa tuli ipiara na sabak sikri, ipiara na sabak baca kurang, ipiara na sabak sempaja. Pak degaga macuana iro. Sipungan na tuwo denang ka na mati. Degaga mati na. Sementara kita tertipu. Makanya banyak orang yang akan menyesal nanti. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bendengi pada mita matu tawe kosori mundri. Maka gorang-gorang ni tawe weng kalingan ni wita ni kuang usabini. Farji'na taparewati kasih kolino. Magina sesekali karena mereka disibukkan dengan tubuhnya, mereka disibukkan dengan jasadnya, sementara yang melok buruk mancajitan. Tapi dia yang kena pikiri kia nyawana. Makanya nasabah ini anakna pak dimondrina keluargana, dipikiri kia nyawana almarhum. Kita hadir berkumpul di sini, melok ilo doangan yang almarhum. Ya ro Andrena ro. Tadang pengangka, nariko angka tau mati. Lebih ipat dua ngesilap patah daripada ya tu Andre mak bagi Pak Mega cek tu nak patuju Andre na dia na melok mak baca ko dia kagak bepa salah-salah na mereka cek bepa salah-salah sekali na icini we salah-salah to ka pak bajiru cuani malegu cuani dia na melok baca ko dia kagak bepa hutena ya ro melok ipatuju sibuk imap pengaji non lira anak pesantren mengaji mana anak pesantren tegi anak dia nak ngaji sibuk imo untuk boleh padahal si sepuh anak pesantren mengaji jadi anak nam melo doang lebih elo doang anak ada yang si sepuh jadi koyo birangnya anak mengaji dia nak baligaga yo birang anak mengaji tapi itu dato ki doang mengaji yo birang majelis taklim macam yo birang pengurus masjid macam tegi anak sibuk itari padahal lebih ku anak lo kecem ko. Jadi mohon maaf terkadang itu tak pesalah pahaki kono. Ipatuju ada yang lebih agama mana? Al-adatu muhakkamatu malam takhtalifi syariah. Nah iya ada edena marigaga ipegau. Nariko dito na si sana si bawa agama. Nariko ang kapal lebiran tapi go imal lebiran na. Ang kaki ko si puluh melo doang si sapu ki melo doang ko Tapi ko anak na si ibu di mabagian Andre. Pak la satu Twitter. Ibaca pak doang ngite di mana bijanda? Engkau di mak bagian Andre, kadi mak gatorok kadir. Itu udah nu juluk melo doang masa kade capu itu Andre. Na to madugu mana ko Contoh. Pada tu ko to mak barasanji. Biasa ko to mak barasanji. Aku mak barasanji ro kamento kita mata-mata na tasedi. Magan itu. Kada cele ko ordangnya. Baca di duana. Si ibu ni baca paduangan imangi aga na pengok tahu maka daga amin dia nang kada amin aga pala na po tulu balena suk na kajun wasa ya tudan no jolo melo dua maka da amin ello duani wa imang aja sana jolo tulu balena capu matu ya tu ko di ulen man ribu liamo tu lesu jadi kadang pengen kabaranya bahkan rekong ka tomate makwe yalani nandre talunna mohon maaf nandre talunna nandre ciwaninna itu adalah istilah di duang ciwaninna dua telumpeninna dua 7 hari itu istilah. Kenapa dalam kitab Ar-Ruh setiap malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40 ruhnya orang yang meninggal dikembalikan untuk melihat na ita pangkaukan dapat dimondri na anak-anak na sanay. Makanya yaro ini ogi me puni ada mapasipulong makwe supaya nita ki almarhum. Maka na dito kasi nandu fay karo pat dimondri.
Akan banyak nanti orang yang sengsara, mega to mate matuk man rasa-rasa na sabak pangko kan dapat dimundin. Jadi ini anak na dinang kenapa tuh hubungan tak, namo mate ni tatak to matuan tak. Pegok ki deceng na dupai deceng. Jadi ko anak na masumba ko masigi edek to na mangkit na tapu pa almarhum yano. Kajek to yung namanya menyawana ko itapu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adza. Aja lalu nang kamu sola-sola lagi pape DC mo na sabak rampe-rampe madije. Rampe-rampe ko padang berpatah. Iya pa namanya menyawana ko itapu almarhum yano seratu sebu. Si sana kapa asana lena itapu. Maka ada anak na masumbang cek 10 juta. Harusnya tak balik ini. Almarhum ya sumbangan cek 10 juta pak ada mati nih. Ini no male harus 110 pak ini tu mobil di mobil masumbang matang terus. Tak balik. Sementara yaro yang terima ko yaro pakai mako ko engkau mau bawa selek resona almarhum. Tapi naleko anak na masumbang na model na itapu almarhum tetap iruntuk magai. Nasabak anak na waselek resona mo almarhum. Kecuali anak yang belum diakikah. Narekon kanan ada na puri pakulawi. Depa na terima yaro magi dalam keadaan gadai. Ya pana lepe gadai na kuburai ipakulawi. Maga ni pala ustaz. Mancuani de pura pakulawi. Akong kana anak pakulawi pancuani karo. Kapati de to mepa. Magonci gemet. Pancuani. Jadi bayang kago fangani tahu. Ajak tasulangin. Jadi jangan sampai agamai masalah gara-gara ada. Maka dapat dikip gama baca, baca moki tapi niatna untuk mapan reto ega, apalan na apan re apalua. Pak Mega tahu iya ro baca na poko. Tegi mondro poko na wajunam na puji na pakin kadikoro. Magi nang kaslipa na puji anda pakin na musigi ustaz. Magi nang kasongko, iya ro kasi na pakin sosok. Biasa utanay, kada waktu na tuo almarhum na puji toki kaidi, nasa na puji toka ustaz. Maka kaendre toni pala ko baki ipasi baca ki. Maka dinendre to ko ipasi baca sisan, ko na puji toko pala. Tadampo sa kawaraja. Almarhum baca 2 sila patak kue, baca al-fatihah sila patak mau disempajang, lebih make guna daripada mesana itaro malupung. Jadi mohon maaf. Tapi ya malah ya, maka mapalin na malupong mesana yan. Itu untuk menghilangkan fitnah. Maka dawe egana waramparan na salay, berhasil bijak-bijak na kasi magi din mananis sa sambe-sambe mesana. Untuk menghilangkan fitnah, Pak Yaro ko kampung, tapi ko tabi tamako ko dena. Kumi kampung yung mega. Dito ka po Indonesia, Balandan. Sila suruh mo labiki. Nandiyan teman-teman labiki, kaya masaya ko malatala. Dari makuan na narito tamatuak ko yamanan. Pasan na tamatuak taryolo. Ajak mo tamalada, masara na rin ko na tujuk ipatcoba. Nasa bakde ito gaga campak na ito patcoba sa gadi na pampenyamang. Ajak to tamalada masanang na rin ko na tujuk ipampenyamang. Nasa bakde ito gaga campak na ito pampenyamang sa gadi na patcoba. De gaga tau macawa mataru-taru. De to gaga tau tari mataru-taru. Pasti si layer dalam kehidupan kita. Badai pasti berlalu. Ujian karena kematian madenda baja-baja. Tacede narang maringan nih. Jadi dito dik itu malah ada masalah. Langkah na dena sewa ada masih lasura. Gara-gara ikowe terlambat mau pindah rumah sakit. Gara-gara ikowe pak ko si Sandro ama mutina Sandro City maca. Ko Sandro sina patama. Dena dik si salah-salahnya. Ya urinit tadi metentuan na pengalatala. Baja sagadi ang kapapitoto mo masumi tatajang. Dua na mo rupa ka. Rupa ilubin mo, rupa to'y pakbisena. Ang kamelok na baryang pengalatala kami namakanya po na dialin. Padahal ni may kipapalan ni Mama Fachita. Ipangulo at imacinot dari si Sarajano Fasiwa. Na magi-magi, ahay direkat ta ada pungat dari lalan na yaon ruangiwe. Ang kamatoy rito mancaji amalak malari. Law di alena almarhum termasuk keluarga na wija-wijan na. Magkoto baru wadingi mancaji fatagara dari lalan na ato tunggal dinotamanan. Wadingi mancaji fatawa sarah ini na walor di alena keluarga na almarhum. Lebih-lebih pasiha na magi-magi. Wadingi mancaji pak bajalaleng. Letup ya sorry munrina po Allah ta'ala mati insyaallah. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ilaru Haji Hasan bin Haji Hamad lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, ilahana wa ilaha wahida wa ilahan kulli syai'. Allahumma inna nas'aluka khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan ammata ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li Haji Hasan bin Haji Hamada warhamhu wa'fuanhu wa krim nuzulahu wa wasi' qabarahu wa dakhalal jannata ma'al abrar ya azizu ya jabbar ya rahman ya rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.